Ana ima 25 godina, ima prezime Čafka, dolazi iz Osijeka. Prije godinu dana završila je medicinski fakultet u Osijeku i nakon slobodnog ljeta i napunjenih baterija počela je raditi kao asistent na katedri za fiziologiju i imunologiju. Te počinje odrađivati pripravnički staž u KBC Osijek. Osim rada sa studentima na fakultetu radi u laboratoriju koji se bavi proučavanjem mikrocirkulacije, te otkriva sve čari, ali i muke znanstvenog rada. Ana već 12 godina pjeva u zboru mladih u svojoj župi i tako će valjda još koju godinu, dok ne prođe u zbor starih. Obožava pročitati dobru knjigu, za razliku od nas ostalih koji volimo loše knjige. I gleda filmove, nije sad specificirala da li dobre ili loše. Veseli se svakom novom putovanju, ali najviše veseli vrijeme provedeno s prijatelji i obitelji. S prijateljima i obitelji. Naziv Anine prezentacije je Hormoni su krivi za sve. Poštovana publiko, svoje izlaganje ću započeti pitanjem i to pitanjem damama u publici. Koji tip muškarca vam je privlačniji? Da li je to nekakav mačo tip muškarca ili baby face tip muškarca? Ukoliko mislite da je vaš odgovor konačan, znanost će reći da vjerojatno nije. Znanost će vam postaviti još jedno pitanje, a to je u kojoj ste fazi svog menstrualnog ciklusa. Menstrualni ciklus žene ima nekoliko faza koje se razlikuju po razini ženskih spolnih hormona, estrogena i progesterona. Tako ciklus započinje menstruacijom i folikularnom fazom, kada su razine tih hormona dosta niske. Zatim slijedi ovulacija, kada imamo izrazito visoku razinu estrogena. I treća, luteinska faza, u kojoj dominira visoka razina progesterona i nešto niža razina estrogena. I tako kako kroz ciklus fluktuira razina hormona, tako fluktuira i žensko ponašanje, za što danas imamo i znanstveni dokaz. Naime, velik broj istraživanja danas se bavi spolnim hormonima i spolnim razlikama između muškaraca i žena. Kažu da se dominantno razlikujemo u takozvanim kognitivnim funkcijama. Tako su žene puno bolje u verbalnoj fluentnosti, zatim u perceptivnoj brzini i finoj motorici, dok su muškarci bolji u snalaženju u prostoru, zatim u nekakvoj gruboj motorici, te praćenju i gađanju mete. Te razlike su nastale zbog toga što je fetalni mozak za vrijeme prenatalnog razvoja izložen različitim i vrstama, ali i razinama spolnih hormona. I tako u fazi ciklusa, kad imamo visoku razinu ženskih spolnih hormona, u žena dominira taj naš tipično ženski kognitivni obrazac ponašanja. Među ženama je provedeno istraživanje s pitanjem koje sam ja postavila na početku. I dokazano je da žene u fazi ovulacije, kada imaju plodne dane i izrazito visoku razinu estrogena, da radije biraju onako jedan mačo tip muškarca koji djeluje poput nekakvog alfa mužjaka, uz kojeg vežemo odmah i epitet da je plodan, dok u fazama ciklusa, kad imamo niske razine hormona spolnih, onda radije biramo nekakav blaži, nježniji, baby face tip muškarca. I tako vidimo zapravo da zbog hormona jednostavno još uvijek imamo čak i u 21. stoljeću nekakav nagon za očuvanjem vrste. I da, znanost ima napokon odgovor zašto su muškarci ipak malo bolji vozači od žena. To je zbog toga što žene jednostavno u svrhu očuvanja svog menstrualnog ciklusa i svoje plodnosti, kao i da bi mogle iznijeti trudnoću i kasnije dojiti dijete, trebale su imati puno energije. A gdje bi ga pohranile nego lijepo u masnom tkivu. I zbog toga je za žene evolucijski neadaptivno bilo kretati se, snalaziti se u prostoru, jer bi na taj način jednostavno gubile svoju dragocjenu energiju. I dan danas, kada žene imaju visoke razine spolnih hormona, jednostavno imamo inhibiciju percepcije nekakvih tih prostornih informacija. I zbog toga, drage moje dame, ukoliko vam muž, dečko, partner prigovori zašto škicate tog zgodnog crnog frajera ili zašto ste opet ogrebali taj njegov auto, slobodno mu recite, hormoni su krivi za sve. Hvala.
Ani i ovom oblaku koju je stavila na pozornici. Oblaku hormona.